Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokgatlho wa baithuti wa Umkhonto we Sizwe wa kgola go tlhomiwa ga John Bogatsu jaaka motsamaisi wa Lefapha la Thuto. Mo go tse dingwe, mekgatlho ya badiri e dirile boikuelo jwa dipatlisiso mo go tlhokafaleng ga molwetsi wa tlhaloganyo. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Mokgatlho wa baithuti wa lekoko la Umkhonto we Sizwe mo Northwest wa kgotse go tlhomiwa ga John Bogatsu jaaka motsamaisi wa Lefapha la Thuto la porofense. Moeteledipele wa mokgatlho Tswelopele Senne a re ba solofela fa motsamaisi a tla nna le tirisano mmogo. The Umkhonto we Sizwe student movement in the Northwest Province, under the leadership of Tswelopele Senne, would like to take this opportunity to congratulate Mr. John Bogatsu on his appointment as the Superintendent General. We hope we will work together, Ntati Bogatsu. You must be the Superintendent General of all of us, but if you lose focus, the department will collapse. We know you come from a particular political party, but sitting up there, you now preside all over us. We are your children. Treat us equally, with respect, and we will also respect you. We will grow under your leadership. We hope you will be the Superintendent General of a corrupt-free department. Hope you don't surround yourself with praise singers, but people who will come to you with fresh ideas. Don't surround yourself with people who will lie at you, but must be honest. Umkhonto we Sizwe student movement in the Northwest Province is here and will continue to engage with you. Once again, we congratulate you, Mr. Bogatsu. Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, Lekgotlakgaso la Aforika Borwa le totobaditse fa mekgatlho ya badiri ba tsa boitekanelo mo Northwest ba re Lefapha la Boitekanelo le tshwanetse go atolosa dipatlisiso tsa lone ka ga loso la molwetsi kwa bookelong jwa Witwatersrand Psychiatry kwa Potchefstroom. Mekgatlho ya re go tlhokafala le go ngwega ga molwetsi yo mongwe kwa bookelong jwa porofense jwa Mafikeng ke ditlamorago tsa go palelwa ga tsamaiso ya tlhokomelo ya boitekanelo mo go ralala porofense. Setlhopha sa dipatlisiso sa maloko a le 9 se tlhophilwe go batlisisa ka ga go tlhokafala ga molwetsi. Re diwetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Mokwaledi-kakaretso wa lekoko la African National Congress ANC Fikile Mbalula o ganne ditatofatso tsa gore lekoko le dirisa dipuisano tsa bosetšhaba go leka go nna le maatla. Embrace umntwana nibonakalisa leadership. ANC treat umuntu ofuna uzitreat. I treat him with ANC. ANC reject the incorrigible. Awuzi apho ucinga kukatata apho le uyayiowna awuyi-own into yabantu. Nathi kudala si-contest ezinkomfeni sibetha. Ukwete Mantashe national chairman apizolo ke wandolula kakuhle. Namthi contesta phayana ngawo. Bathi Malula andikubethi ndikuphula nje ingqosha. Ukwazi ungandilibali kwethini. Namhlanje ndilapha ndimile ndingunobhala wenu ndiphuma apho nam maqaba. Andonakalanga andinayo undonakela. I-ANC njalo. Injalo i-ANC so lamaqabani funeka niwa embrace and then nonke niqhube niye phambili. Le region enkulu kakhulu kweliphondo ibaluleke gqithi nalapha kweliphondo likhokhelwa ngumabuyane noMngqokayithobi. Siliphethe eliphondo asinamncazelana, asinayo coalition, ile nto singagezeleki nje. Siphethe sinamandla si-African National Congress. Democratic Alliance DA e kgapetse thoko mo dipuisanong ka ntlha ya dingongoro tsa ka tsela e moporesidente Cyril Ramaphosa a tshwereng lekoko ka yona. DA ya re Ramaphosa o lelekile motlatsatona go tswa mo lekokong la bone mme a tswelela go sireletsa badiredi ba ANC ba ba bobodu. The Democratic Alliance's federal executive has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. We will also actively mobilize against it in order to stop the obscene waste of 740 million rand of public money, starting with a call on all civil society bodies in South Africa to join us in demanding that the dialogue not proceed
until President Ramaphosa fires ANC corrupt individuals in the national executive. Because the reality is, no matter what the dialogue resolves, no matter how many noble resolutions it may take, and no matter how many feel-good moments it has, nothing will change in South Africa for the better if we keep the same people around the cabinet table who have involved themselves in corruption, maladministration, and misleading of Parliament. The dialogue also has no constitutional standing whatsoever to take or impose decisions. Lekoko le kaile fa le akanya go tshitshinya voutu ya go thoka go ikanya mo presidente mme Mbalula a re ANC ga ikitla itshokela matshosetsi a DA. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Batimamolelo ba le babedi ba Amerika ba thuntshitswe le go bolawa mme wa boraro a gobala moraga gore monna mongwe a simolole molelo ka maikaelelo le go simolola go thuntsha batho ba ba neng ba tsibogela kotsi ka bonako mo tlhabanelong e feletseng e tsereng diura di le mmalwa. Setlhopha se se kgethegileng sa dibetsa le maano moragonyana se ne sa bona monna yo tlhokafetseng gaufi le kwa tlhaselo e diragetseng teng. Badiredi ba molao ba ba fetang 300 ba ne ba tsibogela tiragalo eno. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Dikgwebo tsa kwa Mpumalanga di ipaakanyetsa moletlo wa bosetšhaba wa botaki wa Inibos o tla tshwarelang kwa Mpombela mo bekeng eno. Moletlo yono wa ngwaga le ngwaga o itsege ka go ngoka diketekete tsa baeti go ya kwa kgaolong ya Lowveld. Motlhankela mogolo kwa Kruger Lowveld Chamber of Business and Tourism, Linda Greenberg, a re Inibos e tlisa diranta di dimilione tse 90 kwa kgaolong eno ngwaga le ngwaga, ka jalo e sologela magae a baeng molemo. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Banyana e emisitse ikatiso ka nakwana malatsi a le mmalwa moraga go goroga kwa Morocco ka ntlha ya tiego ya go duela madi a metshameko ga South African Football Association SAFA. Seno ke ka ntlha ya madi a seletseng kwa morago a metshameko ya botsalano ya WAFCON e rulaganyeditsweng go tshwarelwa kwa Morocco go tloga ka la matlhatso go fitlha fa Phukwi a le malatsi a le 26. Motlatsa moporesidente wa SAFA Linda Zwane o itsisitse fa ikatiso ya setlhopha e simolotse gape moraga go rarabololwa ga bothata jwa tuelo maabane. Setlhopha se tla simolola letsholo la sone kwa Morocco kgatlhanong le Ghana fa Phukwi a le malatsi a le 7. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Junior Springboks e simolotse letsholo la World Rugby Under-20 Championship ka go fenya Australia ka 73-17 mo maemong a kgwetlhang a phefo kwa Stadio San Michael kwa Calvisano. Jaaka ba keteka phenyo ya bone ya motshameko wa ntlha, setlhopha se tlhomile mogopolo mo metshamekong e tlang mme se tla ipaakanyetsa go kopana le England ka Labotlhano. Mokatisi wa South African U20 Kevin Foot o supile go kgotsofala ka matsapa a setlhopha a supa fa ba kgonne go dira maiteko a le 11 mo metshamekong. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokgatlho wa baithuti wa Umkhonto we Sizwe wa kgola go tlhomiwa ga John Bogatsu jaaka motsamaisi wa lefapha la thuto. Mo go tse dingwe, mekgatlho ya badiri e dirile boikuelo jwa dipatlisiso mo go tlhokafaleng ga molwetsi wa tlhaloganyo. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, motho weso sala sentle.